I zahvaljujući prazniku sredine jeseni krećemo na novo putovanje. Sjeverni Vijetnam, Hanoj i okolica. Hvala na gledanju ovog vloga. Prvi dan nakon tajfuna smo, evo ovdje u Hanoju, još se saniraju posljedice. Prvi dan, bila je još uvijek danas prognoza kiša, a nema kiše. Živa. Da, Hanoj mi je najdraži grad u Aziji. Tu bi mogao živjeti bez problema. Evo ga, idemo, znamo gdje nas čeka budućnost. I evo mali odmor ispod budinih drva, prvi dojmovi. Hanoj je kaos, ali predivan, vibrantan grad. Gužva, skrenuli u malu oazu da udahnemo zraka. Ivica, Hanoj. Hanoj, moj grad. Smo se odlučili čak ne uzeti hop off bas, nego šetnja Hanojem. Otkrivat Hanoj, onaj mali život, pravi život, običan život. Ta vrsta turizma je ovaj put. Ako u ovoj ulici ne popijemo kavu, niš nismo napravili. Train Street. Train Street. Onak random sjednemo u ovaj kafić, ne znamo zašto baš ovaj, sjedimo, gledamo okolo kad ono, sjedimo točno ispod hrvatske zastave, pa ljudi moji. I sad se već nestrpljivo čeka da dođe vlak, svi sjede. Da su mjesta popunjena. Smiješni od svega. Uopće nismo znali da će sada proći i vlak koji je na Šri Lanki. Dakle, samo što nije spremni. A uzbuđenje je opće, svi čekaju vlak. Ide. Dolazi! Pazi se, pazi, Šimić, tam se ne pokupi vlak. Za frkancija, pa gledaj koliko ide taj vlak. A uopće nije turistički. To je to. Ova kuća je sve. To je to. Kućice. Čudo. I St. James Cathedral, naravno po uzoru na Notre Dame. Zašto se ne čudim, I ovaj otačić, do njega ne možemo i prehranići. Evo nas, Water Puppet Theater, došli smo, to je to, to je to. Vidimo smo katedra, Water Puppet. I onda mi je potrgana sandala i ide ju odmah popravljati. Foto picture, ha? Sad lijepi. I fino sjedim i čekam da mi popravi sandala. Nas na ulazu, odnosno izlazu iz Starog grada. Tu je isto ga rušilo. Tu i svega ima. Ove naranđe su fantastične, probali smo. Kupili kartice i idemo u budistički.
Da kornjače imaju posebno značenje u kineskoj mitologiji, u legendama, to sam znala. Ali da je isto u Vijetnamu, prvi glas, čovjek uči dok je živ. Evo nas kazalištu, evo orkestar. I ovdje orkestar. Si već bio? Tu sam bio, da. Sjedio sam tamo sa strane, ovo su puno bolja mjesta. Kazalište. Svaki dan igraju 4:10, 5:20, 6:30 i 8. Čudan raspored. Thế giờ bà trông vịt ở đây. Kineska tradicija, Dragon Ball. Dole u sredini, jedan čovjek na dva štapa, mali smije. Pa sad vidim. Da ona priprema sljedeću predstavu, skupljaju smeće. Trousers, your left. Okay, okay, thank you. Pa ribica unutra. Je, Isuse, prava ribica u akvariju živi. Ove gledali, evo ga. Ovi su plesali, ovo je sa ribicama. Ova zlatna. Sad je, Bože mi prosti, kuda, kak se probiti, kud opće ići, Šimić, kako mi sad, ne pomaže ništa, skubljeni smo skroz. Joj, meni. Ma joj, šta je ovo, majko mila. Za čas ovo će biti sve puno, ali mi smo rane ptice, odnosno rano idemo spavat, pa to ne možemo doživjeti. Malo raščiste i odmah stolići. Evo, tu još krater od drveta, ali koga briga. Obožavam Hanoj! Obožavam! Gle! Gle! U svakom kafiću imaš lutkice i onda kad piješ kavu bojaš te lutkice. Evo, svaki kafić na polici ima lutkice. Ovi pak prodaju, vidiš? Dućan koji prodaje lutkice, a onda kafići ih imaju. Ostali smo bez vijetnamskih novaca. Izašli smo van jer moramo jesti. Ja samo velim Šimiću, samo da se dočepam bankomata i krene pljusak. Evo, ono pljusak užasa. I mi stojimo, to je velim, a kako ću se dočepat bankomata? Krene se čovjek, a ono bankomat. Evo ga, tu bankomat. Ja izvadim novce, a velim, a sad samo da nađemo negdje da jedemo. Kad ono, čovjek tu ima stolčiće, Šimić. Disney ima stoliće i ovo sve i sad smo naručili nešto, sjedimo ovdje, uopće ne znamo šta smo naručili. Ljudima koji se sklonili od kuće. Evo ga, ovo sve na vijetnamskom. Ljudi stoje to sklonili od kuće, sjedimo i će to u neku ranu. Pa da li ovo i
Osnovni problem ove naše klope sad po ovom pljusku je to što se ona proizvodi tu prek ceste. Tu oni kuhaju. Oni tu kuhaju. Sad ovaj naš mali ne mre preko tići po naše spring rolls. Jer je tam kuhinja. Šimić, Odlično. a? Tu večeramo. Ma odlično. Sad, ne. Prvi red do mora smo. I tako je dok ima. Pa da viš? Svake bi menjali restoran kad je ovaj odličan. Nagrada, a vidi nebo. Nakon kiše, nakon pljuska. Ja imam kabanicu, Šimić nema, ja sam spremna, ona nije. Gle nebo, Šimić! Oj, haloj! Zadnju večer naletili na Šimićev prvi hotel. E sad je sretan, Sad sam ko mala sretan. beba. Sjećanje. I na kraju ovog kratkog putovanja u sjeverni Vijetnam, da kažem nekoliko riječi o Hanoju. Grad od 9 miliona stanovnika, od čega su čak milion migranti, odnosno dnevni migranti, svaki dan dolaze raditi u Hanoj i odlaze svojim kućama izvan grada. Međutim, grad ima toliko jaku energiju da u jednom trenutku si preplavljen tom silnom energijom, jedva da dišeš i potrebno mi je ono da se sklonim, da se povučem. Hodamo, jednostavno više ne mogu disati kolika je napetost, koliko je život jak. Kinezi su im sad sagradili novi autoput, najmoderniji autoput u cijelom Vijetnamu i te veze su još bolje, premda povijesno baš nisu stajali najbolje. Novo doba, nova prijateljstva, hvala Bogu, barem na nekom mjestu na kugli zemaljskom manje sukoba. I zadnja šetnja uz jezero usred Hanoja. Hanoj, na kineski Hanei, što znači rijeka koja prolazi kroz grad i na jednom i na drugom jeziku. I da, kao i posvuda u ovim zemljama, nasmiješeni ljudi. Kao što kaže Adizes, više sam vidio osmijeha u jednom danu u nerazvijenim zemljama nego u godinu dana u razvijenim zemljama. To je tako. Svaki dan svjedočim baš to. I još jedna stvar. Nisam vidjela ljude prekomjerne težine, osim stranaca, Vijetnamci. Ne. Evo nas ispred Vijetnamske nacionalne opere. Sad kažemo Ivica da je nekad to bilo nacionalno kazalište, ali su izmjestili dramu, a ovdje je ostalo samo opera i balet. Nas ispred drame. Kažemo Ivica, tu sam gledao jednu predstavu. Cestovni ručak, Šimić zove. To je danas odlučio gazda. To otvaraš, to škamp unutra. Da, aha, neko nemam cijesto je pojma. to. Kužiš? O, dobro izgleda. 日本以外飲めないと思うよってだけミルクの時とどうしてるんですかそんな有毒だったら通話しなくないよ Kraj jedan pravi mango na cestici, evo mali dućančik. A ja, naranđa i jabuka. I aerodrom čeka. Bye bye. Hanoj. See you soon. Uskoro. Obavezno.
što ste gledali ovaj vlog. Lajkajte, komentirajte, dijelite, pretplatite se na moj kanal. I vidimo se ponovno sljedeći put. Doviđenja iz nevjerojatnog Hanoja! Hanoj!